गरेसराव गावखौ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां ओनसोलाव खनले गावखौ फोजोबना लानाय एबा सुइसाइड जानायखौ लाना मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गिखांनाय फैदों। बयनिबो गोसोआव मोनसेल' सोंलु, बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय माबायदि बारग'नो हागोन? मानो बिसोर बेबायदि गावखौ फोजोबना लादों होनना लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो बेबायदि लामा लानायखौ लाना गोबां सोंलु। सोरखार एबा पुलिस बिफानखौ बेफोर जाथायनि सायाव गोबां राहा लानो थाखाय दाबि खालामबाय थानाय समावनो दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर पुलिस थानानि बानजायनायाव गरेसर फरायसालिमायाव डिप्रेसनजों माबायदि जुजिनांगौ, हाउ टु फाइट डिप्रेसन वे टु बेटार मेन्टेल हेल्थ, बे आयदाखौ लानानै मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर जयन्त दास, साइकेट्रिस्ट, एडिजिपि, CID श्री AYB कृष्णा IPS, पंकज यादव IPS, तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिदुस बिकास भगवती, गरेसर फरायसालिमानि गोरायुं उमेश बर', गरेसर फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि महिदर बर', गरेसर थानानि OC मृदुल हाजरिका बिथाङा बे मेलखौ सामलायो। बे मेलाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा गोबां फरायसालिमा गोजौ फरायसालिफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मानगोनां समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गोरेश्वर एरिया में और तामुलपुर एरिया बाकी देखा जाए तो हर जगह ही थोड़ा माइनर बच्चों में सुसाइड का इंसिडेंट बढ़ रहा है। विभिन्न कारणों से छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए आज गोरेश्वर OC ने गोरेश्वर कॉलेज के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, फाइट अगेंस्ट द डिप्रेशन एंड फॉर द मेंटल हेल्थ। इस प्रोग्राम के तहत में हमने आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ में ADG CID सर भी रहे और DC साहब, उसके साथ में हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया डॉक्टर जयंत दास, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को अवेयर किया, और प्रिंसिपल और कॉलेज के सब बच्चों के मध्य एक अवेयरनेस फैलाया गया है कि जो भी आपकी बात है उसके बारे में आप बातचीत कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में आप बात कीजिए, और किसी भी स्थिति में अपने आप को डिमोरलाइज फील नहीं करना है। जो भी आपकी समस्या आप बताइए, हर कोई यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित है, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड समस्या हो या आपकी फैमिली का समस्या हो, हर स्तर पे आपका सब कोई सपोर्ट करने वाला है। इसलिए कभी भी अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं तो आपको उनको त्याग कर आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है और लोगों के साथ बात करना है। जस्ट टॉक करने से भी आपका बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसी अवेयरनेस के लिए अगर उनको किसी भी तरीके का खराब लगता है, नकारात्मक सोच आता है, तो डिप्रेशन भी एक बीमारी है, उसके बारे में हमें बातचीत करना है। जिस तरीके से हमारे शरीर में दूसरा बीमारियाँ होता है उसका इलाज होता है, उसी तरीके से डिप्रेशन का भी इलाज है। अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनमें नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, इरिटेशन कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो उनको बातचीत करना चाहिए, उनको मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए, और जो भी इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करें, बात करें। यही आज की हमारे इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें, ताकि वो अपने आप को खुल सकें और अपनी बातचीत को कह सकें, और किसी भी तरीके का ऐसा नकारात्मक कदम जो कि सुसाइड या किसी भी अन्य फॉर्म में ना उठाएं। गोरेश्वर एरिया में काफ़ी ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ गया है, मेच्योर लोग या स्टूडेंट लोग, इसके बारे में इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि अगर बच्चे में कुछ भी किसी भी तरह के अलग अलग तरीके से बच्चा परेशान होता है, और जिस तरीके से आजकल थोड़ा फैमिली सिस्टम में गैप बढ़ता जा रहा है, उतना टाइम अपने बच्चों का और पेरेंट्स अपने साथ में शेयर नहीं कर सके, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पेरेंट्स के साथ में शेयर करना चाहिए, अपनी चीज़ें अपना शेयर करना चाहिए, जो भी उनकी समस्या है पेरेंट्स के साथ बातचीत करना चाहिए। और पेरेंट्स का भी दायित्व है कि उनका बच्चा क्या एक्टिविटीज़ सुबह से शाम तक कर रहा है, उसका नज़र रखना चाहिए। মাজত প্ৰায় আত্মহননৰ বহুতকেইটা কথা ইতিমধ্যে ঘটনা আমাৰ চকু দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। তাত আমি শংকিত হৈছোঁ, কাৰণ প্ৰথমত যুৱ মানসিকতাক লৈ পেলাই অকল আমিয়ে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া এক নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বহুতকেইটা উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আত্মহননৰ মাধ্যমেৰে ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰলৈ পৰিয়ালটোক লৈ গৈছে। কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে গোৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনি গোৰেশ্বৰ কলেজৰ প্ৰাংগণত আমি এক দিনটোজোৰা কাৰ্যসূচী আমি লৈছিলোঁ, য'ত বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞান ডক্টৰ জয়ন্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু আমি বিভিন্ন বক্তাক মাতিছিলোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন এটা কৰা হৈছিলে। আৰু আমি আশাবাদী এই ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনটোৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব, আৰু যি এইটো সমাজৰ অভিশাপ আত্মহনন আদি বা যিটো বিষাদগ্ৰস্ত আদি দূৰ কৰিবলৈ আমি সমৰ্থবান হ'ম, আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি বিভিন্ন অঞ্চলত আমি লৈ থাকিম।
সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়কচোন। আজি এই গোৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাই প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী বিভাগৰ সহযোগত আৰু দেউকা নামৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ উদ্যোগত এই গোৰেশ্বৰ কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ লৈ মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা আৰু তাৰ লগত জড়িত থকা আত্মহত্যা এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব কৰি এখন ইয়াত আলোচনা চক্ৰ ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছিলে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক হিচাপে। মই এই পদক্ষেপটো খুব অতি সুন্দৰ ইতিবাচক পদক্ষেপ বুলি কৈছোঁ। আচলতে যোৱা কিছুদিন ধৰি গোৰেশ্বৰ অঞ্চলত প্ৰায় কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিকোনো কাৰণতেই নহওক আত্মহত্যাৰ পথ অৱলম্বন কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে সেই সম্পৰ্কতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সজাগ কৰি লগে লগে সমাজ আৰু অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আত্মহত্যা মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত এটা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। শতকৰা 65% আত্মহত্যাৰ কাৰণ হৈছে মানসিক বিষাদগ্ৰস্তা নামৰ ৰোগ এটা। মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা বা ডিপ্ৰেশ্যন আমাৰ সমাজত বৰঞ্চ গোটেই বিশ্বতে বৰ্তমান এটা বৃহৎ সমস্যা বুলি পৰিগণিত হৈছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে 2030 চনত সমগ্ৰ বিশ্বতে ই 1 নম্বৰ সমস্যাভাৱে পৰিগণিত হ'ব আৰু আনঅফিচিয়েলি আমি ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা এটা বৃহৎ সমস্যা বুলি মূল্যায়ন কৰা হৈছে। তাৰোপৰি ক'ভিডৰ পিছত দুটা বিশেষ সমস্যা, বিশেষকৈ এনজাইটি ৰিলেটেড ডিজৰ্ডাৰ বা উদ্বেগজনিত ৰোগ আৰু মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা অভূতপূৰ্ব সমগ্ৰ বিশ্বতে বাঢ়িবলৈ লৈছে। আৰু আমাৰ এটা ধাৰণা থাকে বা এটা বিশ্বাস থাকে যে বিষাদগ্ৰস্ততা, উদ্বেগজনিত বা এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ বা আন মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যা বা মানসিক ৰোগ কিশোৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ইমান বেছি নাথাকে নেকি, সেইটো এটা সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল কথা। দেখা গৈছে যে শতকৰা 50% মানসিক ৰোগৰ আৰম্ভণি প্ৰায় 15 বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত কিশোৰী মাজত বিষাদগ্ৰস্ততা, আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ইনফেক্ট শিশু আৰু কিশোৰীৰ মাজত মৃত্যুৰ তৃতীয় বৃহৎ কাৰণটো হৈছে মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা আৰু আত্মহত্যা। গতিকে এনেকুৱা এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজি যিখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ, মই নিতান্তই সুখী আৰু খুব মই ইতিবাচক হিচাপে কথাটো লৈছোঁ যে এজন চিকিৎসক হিচাপে মই যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ বা ক'ব পাৰিছোঁ, এইখিনি কথাই হয়তো অলপ হ'লেও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে আমাৰ সমাজত যি ভুল ধাৰণা আছে, যি কলংকিত বা সংকোচ ধৰণৰ ভাৱ এটা আমাৰ সমাজত আছে, সেইবিলাক আঁতৰ কৰিবলৈ অলপ হ'লেও সক্ষম হ'ব। আচলতে আমি মানসিক ৰোগ আৰু মানসিক ৰোগীৰ বিষয়ে খুব মুকলিমূৰীয়াকৈ সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মাজত মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা পাতিব লাগে। সংবাদ মাধ্যমে এই ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ইতিবাচক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। মানুহৰ মাজলৈ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সম্বন্ধে থকা যিবিলাক ভুল ধাৰণা সেইবিলাক আঁতৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে। স্কুল, কলেজ এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই পিলাৰ বুলি কওঁ, কাৰণ মাক দেউতাকে হয়তো বহুত কথা নাজানিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু স্কুলৰ পৰিৱেশ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আৰু লগতে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি অভিভাৱকক আমি সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ সমন্বয়ত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে থকা যিবিলাক আমাৰ ভুল ধাৰণা, অন্ধবিশ্বাস, অবৈজ্ঞানিক মনোভাৱ সেইবিলাক আঁতৰ কৰাটো খুবেই সমীচীন হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি গোৰেশ্বৰ কলেজৰ প্ৰাংগণত যিখন সভা হ'ল, মই ভাবোঁ এইখন খুব সফল আৰু সমাজৰ কাৰণে উপকাৰী।